Basilelia Mango. Yet strong and Weeket nan Bombay State Legislature. Program watch can go on a some option PIO than a polo wait and option speaker. O may sapol mamay latu Cynthia what car me ban saksakaraku chon way out of wrong watch. A rupavi van batch patchen in lang, a moway menchi MPH mal sagaran wow, o katung tangkupuran and nilap sana chay coach. Ejungal sagaran kay bani o wawlap tangkupuran erok sogo and ton payu. Wawlap tangkupuran isanankan ko. Bacawan wang kisapol marlukan ko, nanalang ko, nankan ye ko. Waw choror toga sapol machay kapna and win ton pe. The Honorable Stevenson Joseph. Karyao and kapna. Honorable Francisco and Ioannis. Speaker and Puinong Kawata Kosonet kaysa kay Win ton pe. The Honorable Marvin T. Yamaguchi. O Yamamoy Honorable Senator Stan Coros. So kung lapalapan Win ton pe. The Honorable Nelson Joseph. O Yamamoy so kung kan Coros. Labalap kay di kan Coros nan pediyan siya. Momotso o government. Ay chungan wow and kakleleng chon Win ton pe yung sa machanan kalal lelmas ligan kalal. Rakach o Coros bachonan program watch. Nipekwaru bayo parang kaunoria kutriye sa klimaw sa palmachay lopsin speaker and Puinong Kawata Kosonet kaysa kawan Win ton pe. Bacho waner men kapese yung sa opsin kapna and Win ton pe kulak walu walap ni mensam. Me itan o kapese kamumatang Kosonet nanpe opkusli sa kusulap niya riye sa klimaw. Me pen muyalar Kosonet and Win ton pe nanpe opukwi. Me pen muyalar Kosonet and Win ton pe nanpe isa kayo di labanyal sili sa kuno labanyal riye sa klimaw. Nagkapna e socha kacho wensan. Nagulak isak minitri isak sipelan meisang. Puinong ko Kosonet kaysa kay Win ton pe kacho yangar nan ran. Kariya isak siluan na ray chungal wiyala malam Kosantik kasilibak and nandiyan tatok watch. Nan wasan wiyala malam pe labalap ng kolonya. Nan ran kariya isak silu watch irayo me pachatiyan ran watch kachiyo awali. Me yay pil kalanter te kamumatang Kosonet kan. Tan raralap watch kamumatang Kosonet wono memiye o ime pansan pa. Kayu yay kamumatang Kosonet nanpe opkutuwa isak tayo lebanyal riye sa plumaw. Me itan o kapese anan nanonontan alakan nan Win kichi. O watawat kayu. O mech kapese sang irail waliapekan and Win kichi. Karyao yay kamumatang Kosonet nanpe riyok kuya isa kayo lebanyal riye sa plumaw. Me songa-songa na wali kuya pentatok me sansan nan resolution nanpe. Lumesak silu labanyal riye sa tayo. O watawat kayo o match kapese sang Senator Corn mawuya Chairman and Committee and Moni. Kasilu yay kamumatang Kosonet nanpe riyok kuwano labanyal riye sa limaw. Menisawan mo moche songa-songan kakapali onontan alakan nan Win sokes. Match kapese sang irail waliepekan and Win sokes. Kadayo yay kamumatang Kosonet nanpe riyok kudayo labanyal riye sa klimaw. Me songa-songan kakamawiala isepen medical referral sa Outer Island kan. The way pepe kan and Win ton pe. O imanwani laut and Win ton pe. Match o watawat kayo o kapese sang Senator Net mawia Chairman ng Committee and Rosanwao. Kalimaw, yay kamumatang Kosonet nanpe riyok kuwalu labanyal riye sa klimaw. Me songa-songan kaksawasan medical referral o nanway laut kan o watawat kayo o match til kapese sang Senator Net. Kayong saklak, yay kamumatang Kosonet nanpe riyok kuisu labanyal riye sa klimaw. Me songa-songan kakpachem kamumata memiyayer kwen pilkak oneta pilakayan nan Win sokes me inenen olar melen. Match kapese sang waliapen sokes kan on watawat kayo. Kwen san salamawang Win pokonan ton pe makamumatang Kosonet pukach Coros alaltar on watawat kayo
o ko purpurlanger kamitian moni en kak cek cuki o kaprato momotin unsa watch ni ay so mata. Ira oralat keryaw ye ira choror. Tan ira choror ira riyaw memie. Sang flor litera pram. Me pit pecek pencuka kan ponan la pen wen ponpe. Me inenen koichen o katrapa waranan sa pakan mekak eletas so mokit so kasikupe te accident. Pek pen speaker an kak kata kami ti choror puan kak cek o apali kabal watch. Speaker pacawan tular o itiata kami ti choror watch me yang aku pa speaker Miguel mauya German. Flor litera pram, Senator Edgar, Senator Artwi o Senator Irons uya coba the member. Ara ye ira choror sampai speaker. Mike, metoka kamiti makonengan kak cek tamele ta business kan solar leki pacawan ta puipuan on government o kopkoyanger kamtian moni. Esin sang Senator Irons. Peko kamiti ka baca-baca and Environment and Climate Change o PWTC and kak cek wiyaban kokotan retaining wall me ananapen laut o nanapin. Iran ka baca-baca sang Vice Speaker kamiti yan pilcek o tunayang pilapakan korosnan wen ponpe. Kayong sakla ye ira choror sang Senator Chowab. Me tweet pecek pen safety ong ranchon tatong kanan PTA niyanso kan merakun pacoponan. Mech kop koyang kamitian PWTC me Senator Leben pacowan uya chairman. Ni pepuru wano tarang kaunor ria kitri sa klimao. Sabwal macayat puinang kukosanet kay sa kawan wen pon pe pacowan siya langer nan ran kari sa klimao. En aray chungar buya lamalang pasantu kasilpak en nantiyan tatok watch kulok isa kalab ni may isang nan wasan buya lamalang pay lamalak nan kolonya. Wansan sa lamawang chon boy pa ko ng buwan ponte may irauralap si lumet. Irauralap si luwan nan sa palmachay kalantaran ran watch me pachatiyan ran watch kachi o apalinan ran kariya sa klimaw watch. Irauralap kayo, yay watape o alantan channel and ran kawalo. Karyaw, yay standing committee report, the report sang kamitikan. Tan irauralap watch report yung mamiya o imapansan salpa. Yay report nanpe. Okupay sa kwano, labinyan riyay sa klimaw. May itano kapese, irekan metokot, o ananan tacheng kamungatang kosonet nante okriye sa tayo labnyal riye sa tayo LTA. Robot sang kamitian moni me Senator Corn pacawan buya chairman o alalta sang momot unsa watch. Kasilun ira oralat ye pil kalanta te kamungatang kosonet kan. Tan irauralap watch kamamatan kosanet nan to kriye sa tayo labnian riye sa tayo wan tiyew na pekpeku wan chalatanan puan kak sawase piwak the women council mech kabese sang Senator Corn mawia chairman and kamtian moni puan kak se chukiyo apalian an karwaru chekan aimele ta kamumata wache kapantala wen kak ta santo kamumatan wakta klakan me anana ta che kamumatan kosonet watch wen pilsan salong boy pakonen pon pe me sapol machelop sin speaker on pinung kosonet kay sa kawan boy pon pe pil pacho waner me kapese yu sang option kapinang rin sa wasan na iyo, pepor limaw, tarun kaunoria kitriya sa limaw. Naitano kapese kamumatang kosonet nempe, o kuwali sa kayo, labaniya riya sa tayo, altiriyaw. Men manaman laro, wiyalar kosonet en way pa ko ng ponpe, nempe,
Esen nempe isa peudi lebnial silisa kisu lebnial riesa klimau nukapna soche pacho wensen nupepori isak parang kau noria ketri isak klimau sabal macam puinung koko senet ke isak wan boin pon peci alangar nan ran kari isak tuau enarai chia beno kasant kasilpa kan nanti enta tokwach Kulok isak minitri isak limau sepele nimeisang nan wasamu yalamalam peilabalap nan kolonia. Kuansan salamawang chon boy pokonan tuon pei may raralap silu nan sapol macay kalanter me pachetiam ran wach kachi o apali nan ran kari isak tuawach. Iraralap peyu ye standing kam terobot sang kamitikan. Dan rara watch robot payo mamie. Ye robot member occupy silu lebenial riesa kumau. Me itano kapese como kiten pechek me toka kambang kamarain. Ap mele kalau plan iseben rancho tatong kan magpupuko sa kulmachel serikan. Me chungalen ki ananchoro the special education. Robot sang tiyan mo ni Senator Paul Pachowan mo ya chairman. Arre ye robot member. Occupy sa payo lebnial riesa klimau. May itano kapese kamumatan pagpag member wanaisak lebnial riesa klimau. May pit food security policy o food production master plan. Match robot sang tiyan R&D te kamtian kirtan kayen way me Senator Edward Pachowan Huya chairman. Esil ye robot member occupy sa klimau lebnial riesa klimau. Me itano kapese pechek sapal en uyawiyong wasam chungalan Ricerin School kan and Pigsay School. Te Pigsay School cafeteria. Match report sang kamtian kamarain me Senator Simina Pachowan Huya chairman. Kung kaksan sa lamawang way pakon en pon pay me report pukach koro sa lantar sang mumotun sak en puinong ko sa net kay sa pewan way pon pay. Kay sakla ye report nembe kupay sa kusu lebnian riye sa klimau. Me itano kapese kamumatan ko sa net number yo kuye isa kayo lebnial riye sa klimau o sansal me robot watch kapantala. Iraoralap koryaw ye unfinished business that tatong kan makatoko besay kung jawin sakla. Dan iraoralap watch rukol te pechek sa kalan kamumatan ko sa net number o kuwali sa lebnial riesa payo el tiriao me wiawu puepi anan kasampal kay me kananamantara soche pachem kamumata wach ai meleta pechek satan en kamumata wach wiawu erpuena pali anan pukach ai meleta kamumatan wakta klariao me itawen long kamumata wach kayo ye kamumatan wakta klanan ko kuwan isa kriao me pagpakuan mo ni yo samnan IMF puan kak oneta elen cuman puan tenech point match kapese sang waliape kanen buin match kamu mata riau watch koro salantar sang mumotun sa watch me eleta kamu mata ko seneto kuali sa klepnian riai sa tayo elti riau wialar elti silu o kamanaman Sangar puinan ko sa net kay sa kawan wen ponte ni usu sa isak tuaw o socha na uwa. Kaya sa plano ralat kay kamumatan pagpam kan resolution calendar. Tan ralat watch kamumatan pagpag yung mamiya na yay kamumatan pagpag ng bawa na isak lebnian riya isak limao. Med pit food security o Food Production Master Plan and that Riyakutriya sa Klimau. Match kapese sang Senator Edward o kamanaman sangar puinong koko sa net kay sa pewan wain pompe ni usu sa isa kwalu A o socha na uwo.
Nipe kuari isak riau, darang kau na ria kutri isak limau. Sapol macam puinung ko posanet ke isak wan wen pompe. Baca wan cia langar nan ram kasli isak arai cungal buya na malam kosan tu kasliba. En nanti yang tato kuach kulo ke isak menetri isak limau sebelen mesam. Nan wasan buya la malam peila balap nan kolonia. Nan ram kasli isak watch ira pen nang kalantar riau me baca tian ran watch kaci o apali ira lap kayu ye unfinished business that tatong kan makato ko pesai kinjong sapla pan ira lap watch ropoch yo me ye ropoch men be op ku bai sa kusula penyan riai sapla me itan o kapese kamu matang ko sonet nan periop ki sa keo depenian rie sa plema match propot sang kamtian moni me senator card pasawan muya chairman iraralat periau ye pil kalender te kamu matang ko sonet kan kamu matang ko sonet silu me mie o ime tan san pa ye kamu matang ko sonet nan periop ki sa keo depenian rie sa plema Ong karyau o kim sa plan watawat. Kamungatan ko sa netwatch kapese sang senator card o kamungatan ko sa netwatch kapantala. Are ye kamungatan ko sa net nando kuwa na isa kayo labnian riya isa tayo. Medpit insurance o rental and store sakan o irail na kinsay lang kupuko tatok and government and loan pay. Kamu matang ko sa netwatch kapese sang senator Perez o alantar o watawat kayo o kopkoyangar kamtian moni me senator card pasawan muya chairman. Esil ye kamu matang ko sa net nende riyok piya isak labanyan riya isak lima. Me pit kalaut lang sa penranchon tatongkan and special education te irai kan na kumpukpuko ki sa palmachay sarikan me chungalan ki anancoro. Mech kapese sang senator card o alaltar o watawat kayo. Epem ye kamu matang ko sa net ng periop ki isa kwalu. Me pit investigative hearing. Mech kapese sang senator card o senator Perez o alaltar o watawat kayo. O kopkoyangar kamtian cheyan ko. Kayong sakla, yay kamu matang ko sa net ng periop kula pinyan riyay saklima. Met pit isa pensong sawasan ko sa net. Mech kapese sang sabol machay speaker niya makuchi o kamanaman lar sa momotun sa and puinong ko sa net. Kaysa kayo wanbuin tonpe ni usu sa isak tuwaw A o socha na uwa. Iraoralap kasilu, ye kamu matan kan te resolution calendar. Tan iraoralap watch kamu matan yung memiyan me ye kamu matan nan bawanay sa kisu, lepinian riya sa klimaw. Me pit legislator bachem way, penene o bacho pila, kachta te polan wasanabalap nan marien. When Fiji is Royal Lioness Procorio Pitcher. Next kapese sang Vice Speaker Michael o kamanaman sangar momotun sa watch no usu sa isa kwalo A o socha na uwang. Kayong sakla oralat yay irachoror. Kayo ang irachoror sang Vice Speaker Michael. Me pek karerelanay sa tatok o rai committee choro o pek chairman and PWTC and kak pachem kamtuwaj. Karyao ye pek kamtian moni o roson mau and kak eupene o rot tama pangkak sawase ananan bunit nanuan munian tonpe. Mech sang senator Quart. Kasilu ye irachoror sang senator Redward. Me perki kan committee and kak robeta luwan way kan the public land kan kwan kak kuya wasan tatok me ban sa wasa food security nan tonpe o match ko yang arkam dien sa o kertan tayen way kayong sakla ye
Irachoror sang Senator Rairens. Metapui kami tumakonem and kakrot o chef iran program kay memianan Pompe mayangaki Pompe farmer o island food. O kapkoyamer kam tiang pertan tayan way met Senator Edward Pachowan Muya Chairman. Nipapuri isa kisu parang kaunoria kitri isa klimao. Sapal na siya officer speaker ang pinong kukusan net kaysa kay one way Pompe. Tacho waner men kapese usang option kapna makapese kapna so cha kanana te pito I kamungatang kosonet nende opkuwalisak labinyal riyesak payo wadi silu mepit ononta alaka sapol machal pinong kukusanet kaysa kay one way Pompe tacho wan chiala nanram kasilisak Riyawan aray chungan huya malam kasan tu kasilipakan nanti yang tato coach blok aisak ministry aisak limau sibelen mensam nan wasang huya malam kaya balap ng kolonya nan rang kasilisak riyawan churawarat en nang kalantar riyaw me pachatian ran wach kachiyo akwali Irawaralap kayo yay unfinished business that tatong kan makataw ko pa sa ikong Jones sapla. Panarawaralap watch propose you mamiya. Medye robot nante occupy sa suda pinyan riyay sapla na. Irawaralap pariyaw. Nipapuri sa kwalo parang kauno riyay pitriyay sapla na. Sapol machay po yung kukusan net kay sa kawan wayang Pompe kachawan siya langar ng rangkad. Kasi disap isu aray chungar buya lamalam kasanti kasi dipakan nanti yang tatok watch blok isak minich pa isak silus pelen mensang nan wasan buya lamalam pe labalap nan kolonya puensan salamawang chon way pokonan Pompe me iraralap siduan nan kalantar me pachatian ran watch kachi o apali nan ran kasi disap isu watch Irawaralap kayo, yay resolution kalantar, ta kamumatan pagpangpan. Kamumatan pagpag watch yay kamumatan pagpag nante, wanay sa kwalulab niya, riyay sa klimaw. May songasongan kakwakit resolution kan mamiyaya, may pit alalta o kamanamantana den monitoror kan ong Wayne Pompe. May kapesesang Senator Ford, mawya chairman ng kamtiyan moni. O kama naman sangat momotumsak ang pinong kukusan at kaysa ka one way Pompe. Nusus riyasak A o socha mawuwa. Karyaw yepil kalantar ta kamumatang kusanet ka. Puan sansar kamumatang kusanet silu mamiya o matawat kayo. Et kamumatang kusanet nante isak silu labniya riyasak tayo. Netpit kalaw plan service tax Puan kak outer revolving fund eo metan o nga scholarship the money yung maging sa wasay ride sa ring school kan maging sukul nan tapen school out kan match ka sesang vice speaker Miguel o alaltar o watawat kayo o kopkoyangar kamit kapachapachen money o kamaray Aret yay kamumatang kusunat ng periok kriyay sa kriyaw na pinyal riyay sa klimaw. Mesong-asong and Weeket kusunat na miyayar ong overtime ong iretsyon tatong kan and kantaan roson maw o kantaan onabok o pataraben north of public safety. Match kapesesang Senator Perez na wiya chairman ng kamtiyan chiyan ko o alaltar ong watawat kayo. O bilkop ko yung kamtiyan mo ni. Kayong sabla, yay kamumatang kusunat ng periok riyasak silu, labiniyal riyasak limaw. Mesong-asongan Weeket o apali kusunat na pit, per diem tamoni ang saylongkan. Match kapesesang Senator Perez o Vice Speaker Miguel o alaltar o matawat kayo o kopkoyang kamtiyan mo ni. Kasilu yay unfinished business that tatong kan me apol pe sa ibig Jones sapla. Tanararalap watch kamumatang kusunat eo me
yei kamumatan member yop yei sak labnya rei sak limau om karyau open sak lang watawat erupan san salamau ma kuya kuya kem sak lang watawat ai me leta kamumatawa che peiti o basanto kamumatan wok taklakan metanina itanto anan karwaru chekan kamumatan wok taklas silu me itawan dong kamumatan kosonnet watch ran watch point tacheng kamu mata wok taklakan me tachenger kamu mata watch nan buya lamalam enayo kamu mata wok taklapayu ye nemper yop kupayu labnyal riye saklemau me pekpeku wan moni yuan kakta choyang PTA o PUC poena pali kamu kaltan donan lab and wen pompe match kapese sampai speaker Michael o alalta Karyau ye kamumatan wak taklanan be riyop kulimau labinyan riye sa kulimau me pekpeku wan moni yu makamanamantar or ong starling ong way pepe kan en maslugan bombe ap sibelalar ansong tato en kak kurem apun niya pansansan mamoni watch pampach pachod lau tato lanunsa Match KPC sang Senator Edward o kopkoyamar kamtian moni. Kaim sakla yay kamamatan ng beryo puno labanyal riya saklimao. May pilpekpeku wanchala silinan riyakit o pukuwa di sakwalo en kap pachota po na pali puipan makichay sa palmanki o ngwin ngasel. Sang nagkapalan men pay type nan ansawan may propane. Me eleta pantalan purolong aton sensukan. Match kapese sang vice speaker Michael o alaltar sang mungotong sa coach. Erupuya ko kamamatan wak taklawano may tawan lang kamamatan ko sunat nan beryok kuya labanyal riya isak limau ai meleta kamamatawa chewiala kamamatan beryok kuya isak labanyal riya isak limau LTO o kamanaman sangar momotong sa coach ni usus riya isak ay o sochano ni pekori isak tuaw tarang kauna riya riya isak limau Sapol macay po inong koko sa net kay sa kawan wen pompe. Pacho wan chiya lang ngar nan ran kasli sa kwalo and aray chungal wiya lang alam kasan kasilipak and nantiyan tatakwach. Kulak kay sak minitri sa kisus pelen mensam nan wasan wiya lang alam kay labalap nan kolonya. Irawalat siluan ng kalanter na pachotiyan ran watch kachi o abali nan wiya lang alam watch. Irawaralap kayo, yay standing committee report, the report sang committee kan. Report siluman niya. Yay report ng dob ko ba isap tuwaw laban niya reisap limao. May itan o kapese en kapna chungal. Men kapese ng peryop kung may isap riyaw laban niya reisap limao. Met pit chungal itit, met toka Mr. Kelly Samuel, o Pompey Police Commission. Match propose sangar kamtian chayan ko may Senator Perez Pachawan Uya Chairman o report watch alaltar sang momotong sa coach. Arret yay report ng paup kulimay sa klapinyan riya sa klimang. May kapese kamumatang ko sa net ng opkwi wanay sa klapinyan riya sa tayo. Match report sang kamtian chayan ko o kapantalar. Kayong sakla, yay report ng paup kulimay sa kaulapinyan riya sa klimang. May o kapese kamumatang ko sa net ng o kulimay sa tayo lapinyan riya sa tayo. Match report sang kamtiyan warranty o pilkapantalar. Karyaw, yay nomination te ititakan. Sansan may ititayo mamiyan na to ka Mr. Kelly Samuel. May itito sang kapna and win Pompey Puan Kak Chowat Pompey Police Commission. Puan san salong wait po ko ng Pompey may itita manage pa chawan
Pachawane kamanaman kuinun ko kasanet kaysa pa wen pon pe nusu sa isa kusu a o siluso. Kaya sa plano ralat ye irachoror kan. Sang senator lukanet me peke kamti en sapon kak cheko to wiye pentato en sesongti o pachawane ang nan map pedi en sapakan me sukul en way pepe kan en bombe wiye tatoke. Arret ye komokiten pechep na wiya wisang senator Perez. Kamtian moni en kak chep wiye pe o momon pui te opon pendonyo met UC chungalan kun government en bombe kun papayan. Esil ye komokiten pechep o moni makamanamanta puen kak aleta ambulance riau apsay kun che opon dedatoan sowach. Mech pacho sang senator la torre o kopkoyang kamtian person mo. Epem sang senator Perez, pepi speaker and kak sa public auditor and kak check te apali audit on emergency declaration kay mamiyayer. Pilew rachoror sang senator la torre me pit sakaran kapung walian pekanan wen kichu poeki kupur mau meto kaya Mr. Kalisambol. Kaya sa sang sapol machay speaker. Nakopko kamtian environment and climate relations and kak ewyang EPA. Kwen kasaneti ansung kamakal. Kwen kak awali makalakalan sa pachay bay sarawach. Image Roman Weeket nan legislator o sepagpagiche o luklukache kupurakan koros en kak pepeyan autakan rongkan mepan kachoto mur kalaman o kaselelia.